Moj djed Rade plašio se ne samo raznih životinja, zmija, daždevnjaka i riba, nego je zazirao i od mnogih sprava i mašina, od pušaka, termometara, vaservage i tako dalje. Ni pod kakvim izgovorom u našu kuću nije se smjela unijeti puška, ni puna, ni prazna, ni pokvarena, ni rastavljena. Od pogleda na termometar djed je dobijao vrtoglavicu i stuživalo bi mu se u stomaku, a od vaservage je zakretao glavu kao od urokljivih očiju. Međutim, jedino je prema satu oduvijek imao neko posebno strahopoštovanje, gledajući u njemu tajanstveno biće koje živi svojim zagonetnim životom, čistim i mudrim, kao kod kakvog drevnog pravednika. Nije ga čak volio ni u ruke uzeti, bojeći se da ga na neki način ne obesveti i ne uprlja. Djedov rođak Sava, stari lopov i nikakva vjera, često bi se oko toga dohvatio s djedom. Ma kako ti to zazireš od sata kao da je pred tobom živ stvor, ha? Pa da šta je nego živ, mirno kaže djed. Sat živ, zabezekne se Sava. Živ, bogme, i 10 puta mudriji nego ti. Iako baš nije bilo teško ispasti mudriji od Save, starčić uvrijeđeno puše. Mudriji od mene? O, vidi ti njega. Da, u po dana, u po noći, kad god ti drago, samo ga otvoriš, a on ti cak, cak, toliko i toliko sati. Drage moj, a ti ne znaš ni na koliko si mjesta šupalj, a kamoli šta drugo. Djed poučno digne prst. Prema 1 satu, brate Savo, ti si jedna obična bena. Da šta sam nego bena? Kod babića se peče rakija, a ja ovdje kod tebe džaba tupim zube, iskreno priznaje Sava i diže se da pođe. U našoj kući, otkad se zna i pamti, nikad niko nije imao sata, niti je ko znao da po njemu čita vrijeme. Moj stric Niđo, kad se vratio sa Solunskog fronta, pravio se da zna u sat, ali kasnije se ispostavilo da on umije samo ponešto oko male kazaljke, pa je njegovo određivanje vremena ispadalo otprilike ovako. Još samo kolik za jedan nokat, pa će podne. To gledanje u sat za moga djeda bila je jedna isto tako tajanstvena i pomalo nadprirodna umješnost, kao i gatanje u dlanu. Ako si rođen za to, ti ćeš tu rabotu i naučiti. Ako pak nisi, džaba ti je. Da žene ne znaju sat i da to nisu ženska posla, to je za djeda bilo nešto što se samo po sebi razumije. Jedne godine i naša kuća dobi sat. Bilo je to ovako. Imao ti je djed jednog pobratima i prijatelja Petraka, samardžiju po zanimanju. Taj ti je čitave godine lutao ispod grmeča od sela do sela i ljudima pravio i popravljao samare, propijajući svoju zaradu često već na licu mjesta, uz domaćina kod koga je radio. Na Miholjdan, krsnu slavu našu, Petrak je osvitao kod naše kuće svečan i obrijan i zdravio se s djedom. Pobratime Rade, da nam bude srećan današnji svetac. Ostao bi tako koji dan, napio se, napričao, ispregledao djedove samare i jednog jutra, evo ti ga obuvena i potpasana, ljubi se s djedom i utješno prorokuje. Brzo ćemo se mi opet sresti, pobratime. Okrugla je zemlja. Jedne godine tako, rastajući se s djedom, on mu pruži povelik izlizan džepni sat. Evo ti, pobratime, ovo ćeš mi sačuvati za dogodine. Zaradio sam ga u dobra čovjeka, pa mi je sve strašivo da ga đegod ne propijem. Djed obrisa oba dlana od čakšire i primi sat pobožno, kao naforu pred oltarom. U redu, pobro, bit će paženo ko oči u glavi. Sat je bio zaključan u djedov sanduk i na njega se brzo i zaboravilo, sve dok ja jednog dana ne doperijah iz škole ponosito se šepureći.
Djede, ja znam gledati u sat. Učili nas u školi. Idi, Beno, gdje će dijete znati u sat? Hajde da si bar vojsku odslužio, drugo bi bilo. Boga mi, djede, znam. Znam ga naviti pa da ide. Laži samo. Daj vamo pa ćeš vidjeti. Moljakao sam, ulagivao se, a ja nije pomagalo. Tako cijenjenu stvar u dječje ruke, to je za djeda bio odveć veliki rizik. Sljedećeg Miholjana pobratim Petrak se ne pojavi na našoj slavi. Djed se zabrinuo. Da nije bolestan, Bog ga vidio. Propitivao se za nju varoši, na stočnoj pijaci, na crkvenom saboru, ali od pobratima ni traga, ni glasa. Te jeseni nikoga pod grmečom nije vidio. Na jednom mjestu djeda utješiše pričom kako je stari govorio da će preko Une, u Kaure, da tamo pretresa i pravi samare. Boga mi će njega onako pijana gdje god umlatiti i opljačkati Kauri, lopovi su to, vajkao se djed. Jednog popodneva, tek što stigoh iz škole, djed me tajanstveno pozvao u svoj sobičak. Bio je sam kod kuće. Odi dervamo. Počeprkao je po svom sanduku i izvadio iz plave hartije Petrakov sat i nepovjerljivo me pogledao. A znaš ga naviti, veliš? Znam. Deder. Starac me usjede na svoj krevet, stavi mi sat u ruke i bez daha se zagleda u moje prste. Kad je navijanje bilo gotovo i sat zacaktao jasno i ravnomjerno, on ga uze u ruke, prinese desnom uvu i sav ozaren prošaputa. Aha, radi, kuca. Spustio je sat u krilo kao da se odmara. Zagledao se nekud u daljinu i obradovano protepao. A znao sam da je on živ, rđa jedna, živ i zdrav. Ko to, djede? Moj pobro, da je on mrtav i njegov bi sat umro. Pa da, tako ti je to. Toga popodneva djed je bio toliko udobrovoljen da me je naveče čak i u mlin poveo. Do dugo u noć sjedili smo na mlinskom pragu i gledali pun mjesec. Nas dvojica, velika i mala Bena, a okolo su regatale žabe. A uz tu kreketaljku nisi znao jesi li još na zemlji ili zajedno s mjesecom roniš kroz raspjevane naviljke oblaka.